ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯣꯝꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯝꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯊꯦꯁꯤꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ Miang bitam tang segi topic how president rule works haibis the name madudi chief minister na hanagi chief minister ubiramba tamo en birin sing haibi bida maro na president rule gi se thabak tawdringi mangda file processing se yam tangai phadana strictly tawna mara mora kanda athu kai gi thabak sing kadi mangam isan salandi haibagi signal lam pibiri madudi haibi gi bida maro na yamsu karim kanda achumba mami tabra haibi wahangam su lai madudi mai chak pai che thu kai thabak ni aduga ising kai ba thu kai thabak ni aduga hai ri ba pan bi ba ni du budi thu kai thabak sing kari sing tawrpa pangthorpa hai se file process to han chat kadra na tagana thabak tu da sa launa changchan ba ma mathuk ta da bra hai gi wahang ma thole aduga kari gum kan da mamang da thamgi wapum sing kari sing hek yengu kan da hangan ong gi yeng kan da PR gi matam da PR lakh matung da han leingak le jering ide miam na khanba mihut singna semba leingak tu na thabak tokjaram ba singi manung da mo oiba IDP singi fabricated yum sing kare sing thaba sing se PR matam da di lep padong tawi habani punglep lep pe habagi allegation du ne lep padong tawi habadi han leramba khumang chauchun badu da gidi PR la matung dei di tap thakre habagi indication ni swai gi area sima aduga overall akhona sum ujaba phangba legislator singi maiki de chu president rule se EPN pen de geri wafum sing leita banate swai da khana jana batanjani lo yengbi bu punamakpu sarachunda saram na impact news ki manung hunda ta taram lok sari lo na ngase ki topics ta khana na ba lengjin biri ba guest singdi ai yet thang thang na phambiri ba se rinku khumuksam editor Imphal Times ni maru rinku bi hana na taram lok sari adugu maru rinku ki oida ai ni yata thang phamine jari ba se Dr. Yumnam Premananda Head of Department Law Manipur University ne Oja Preman su taram nok chari Oja Preman da aina lakchaning aseng budi ngasi impen puthoi si PR president rule ki progress report ka na pi bi wari ne hoi tawdui se haidi how far mana PR su adagi popular government su anima constitution makha da ngak tani ada moina tawri si kayam satisfactory kano da tawdi habi wari ne ba ko ada han bada aina thamning si tang di philosophical na te ta seng ba oira bani de se president rule si kari ki thamino haisi wahang ni ko aina hangi ni answer jun pi doi president rule ji kamai thamino loin order phata ba ni si mi resign to ki ba mayam adu no wari ne ba ko the president rule thami kai gi no hana lo go jam hang tar ga di lo ge satam hang tar ga di okilam hang tar ga di khoma ka doi si article 356 ki clause number 1 pa be 356 1 ha se sam na ko se yom do si kai na kan da state government cannot carry on its function in accordance with the provision of the constitution. State government cannot carry on its function in accordance with the provision of the constitution. Okay. Adugi report to the governor na people report nata otherwise thamakadoi governor report pini nata otherwise atopa source issue union government na president report lo wi hai ko ada aina sai po aina haijai no sikido state government si constitution gi in accordance with the provision of constitution matuna thabak tawdre sine PR thami khoi phasi yaudun PR order yingbi hana paragraph ta dun hawm ada ina haining ina akhoi manipur sida di state government si constitution gi matung ina provision matung thabak tawngam da president lu thame okay thambiro phare presumption han base aduga PR sina constitution makha da thabak tawri bra sina ina hanginam adu di kaino ko thamdo ju PR thamai si state government is not carried on its function in accordance with the provision of constitution ne the PR si ju in accordance with the provision of constitution makha da tawbungam dre adu de khoi kaino thamdo ju thamnaba leitre woni pudauji mani puda no thamnaba leitre PR gi mathak ta to amam PR thamju apoti ku thamnaba leitre ba ku jam lu re aina haije si ngasai gi thabak ki tap ingbadu na te ko aseng badi president rule ne thubam thuini फायगे धक तब मोय चीफ सेक्रेटरी गुम्बा द कमिश्नर गुम्बा सिगी ब्यूरोक्रेसी की रूल ने प्रेसिडेंट रूल किस नती नसाई तो का प्रेसिडेंट मोंदा एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल मिनिस्टर की होल पावर टू नसाई गवर्नर से पाई दोइनी वरी बोबा लेजिस्लेटिव पावर टू दी पार्लियामेंट इंडिया ना पायरानी जुडिशियरी द थेंग यारो ने पियर ओथा द यावरे हाई कोर्ट की करी गी अदुगी पोनी अदुना हौजी की पोस्ट दा
ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯄꯦꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯇꯧꯔ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯗ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯧꯗꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯒ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯜꯂ ꯆꯠꯇꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯥꯔꯄꯟꯅ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯑꯁꯥꯔꯄꯟꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯒ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯂꯩꯄꯣꯠꯇꯦꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯕꯣꯠ ꯀꯥꯔꯛꯏꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯦ ꯊꯥ 3 ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯦ ꯊꯥ 12 ꯁꯨꯔꯅꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯗꯣꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯤ ꯇꯨ ꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕ ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯊꯝꯕꯗ ꯀꯨꯏꯔꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦꯅꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯏꯕꯤꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯔꯒ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩ ꯔꯤꯡꯀꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ आर्टिकल 356 की अहम परादा यावरिबा अहम कनोदगे यावरिबा क्लोजदगे यावरिबा पोट ngakpa ngamuktar kan constitution kenosi ngakpa ngamuktar kanda khoigi saigi remedial measures oina haidi bharat haisi kenoni democracy chatpleba amani democracy si kadai da depend tawge have matamda constitution da piriba magi hak sing adhikar sing madu ningthina chalai ra kanda chalayu haibane ana chalaigadaba part main area maru ina fundamental rights na chingba mayam ama violate torktana akoi societies the chaos tolaktana even administration bhawda leitabagi mong ama lagadi it is the complete breakdowns of koi constitutional machinery singi mafum su lakpani na adai area da remedial measures ama oina akoi gi kenosi akoi gi kairiba broken windows to koi fixing the broken windows tongnabagi damukta koi PR se matam khara thambane hai tare masi constitution na su yawa akoi gi constitution je su piwa dugumba right amane ada yam lurisi akoi khangre chahi ani government lerami PR thamdana article 355 ki mingda koi gi center na assist torga center na keno torakanda mating piba yama pirakanda government se chalairami ado yam phajana chalairambagi mongni haina parliament do khumbagi pot adum leigre tawadabu hairiba potsina prolonged crisis is sum resolve to ngamdana sum lakpa adagi khara nemdhara kadra suppress tor kadra haraga suppress to wagi mahutta nongoi kapna wagi makol ka hen yam khalakpa adagi mioi bagi hak phangom thukpa mayam si khoi gi phangtaba mayam sin maram orakanda prolonged government to sum thamaga sungen yengjendana president rule gumba ama chalaibam thokpa ama chalaidana leibasi khoi gi kenogi oina india government gi oina natra government of india gi oina masi mingchat thiningai oi haina khanbadagira PRC अखोगी थंबा दरकार ओए ना खनरक पदगिरा करिनो अखोगी मतंदुगी चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना मागी अखोगी रेजिग्नेशन लेटर अमा पिशन लगा रेजिग्नेशन लेटर दा पनगी बफम दा मागी अखोगी प्रेसिडेंट रूल लाकपीरो का है मक्ति पनगी दो मालिको अदुगी इन ब्यूटिन दैट वेरी 9 February ga 13 February सिगी मनुंग दा नॉर्थ ईस्ट इन चार्ज BJP की ओरिबा कोई संबित पत्रना मयाममा MLA मयाममा उन्ने अदुदैदु नेगोशिएट तौबंगमद्रे हैना PR से 13 of February दा कोई लाखिबनेबा
ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ PR ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯝꯊꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯔꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ PR ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯗꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯊꯥ 9 ꯁꯨꯔꯛꯑꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀ꯭ꯌꯥꯎꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ IDPs ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ inside the state sibokta community masen marakta free movement leijaba ngamaktaba madu leihanba ngamdaba adugumbagi phibam ama lakpasida akoigi president rule sina tawrisibu karino tha taruk hele tha nipan sure hujik akhoi karimta tawdaba mawong ama khakta haidi main area purpose ngasai gi ate corruption gi kari loina ate ne honaba yawa ngakani tawbadabu hairiba akoigi issue ama oriba crisis sibu resolve tौननबगी दमकता करी करी कनो लौखत खरे हैबसे लौखत लगे तौरगे हैबसिदा निंगब कायनबसे याम हेंजले हुजी वाबदा गवर्नर ना अखोई प्रेसिडेंट रूल लाप मतुंगदगी हौरकांदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगसे जे DC सिंग हैब तारे DC सिंग सिदा करी करी इंस्ट्रक्शन खोई मैम से अमुक पीस रेस्टोर तौनब करी इंस्ट्रक्शन पीखरे मोगी ओइब मीटिंग करी तौखरे रोड मैप करी अखोई पीस बिल्डिंग मेथड से करी लेखरे अदुगा कम्युनिटी कनो से पार्टिसिपेशन कैम तो होंदना मसीगी दमकता पीस बिल्डिंग गी दमकता पाइखत पयाबा थबक सिंग से कैम पाइखत करगे से हुजी यामना हंगनरक मतम ओएबा बिकॉज इट इज ऑलरेडी 8 months द करीमता अखोई कनो तो बुंगमदे बको करीमता पोरक्तेबा अदुना एक्सपेक्टेशन तोरंबा अखोइना खंजरंबा पोट मैम तोरक्तबा अदुगी ओना तैनबदना ngarang oramane hojik manipur da leiriba khoigi tangkhul nagalong gi kainoda meeting ama public convention ama tawu matamda 6th schedule gi wafum ga khanarakpa resolve torokpa adagi ngasai gi delimitation gi based on 2011 gi sorry matam du yam katkiba adu da base toraga delimitation gi wafum ga lakhiba aduga मखोइगी ओइबा तोंगानबा बजेटरी अमाउंट से हिल एंड प्लेन काइना खाइदोकपगी वाफमगा डिमांड रिजोल्यूशन गा लौसलकपगी मीटिंग तोखलकपा को अदुगा सोमदना कुकी गी ओइना लेबनी हाइजरिबा सुगी लेदा लेरिबा केनो अमदी UPF अनिना 2 days meeting फंदना तोरगा मोइना तौरिबा डिस्कशन दु मोइना थादोरकपा अखोइना फंगबा सोर्स दी सोर्स की मतुंगिना हाइबा तारे मोइना हाइरकपदुगी मतुंगिना हाइबा तारे कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगना टेरिटोरियल करी सॉरी यूनियन टेरिटोरी नत्रगना स्टेट अमगी फॉर्मेशन गी वाफम दा अदोम गी लाइन दा चथै गाइना फोंगलकपा थानिपान सुबगी पेन दबगी थबक मयामा शांति हंजनब होनदबगी पेन दबगी परिंग नाइना ला इंगै तंजा सिदा अमुकसु सिगुंबा मोइगी ग्रुप सिदा अखोइसी nakpa balkanization of Manipur gi phibam se ngasi paw sida amuk hena kanjalakpagi mami ama tarakpasina hena miyamna hanadagi PR penaram da PR nong pen da mayam legi adubu sometimes madu akhoi gi santi proknabagi damaktani kaina khallaga mayam gi phose ithok thok tabagi mami su tai hojikti balkanization of Manipur gi process se chathara abra haibagi kaino se yam chong acho hom thole have some direct kan marati leidiba thawong aduga leidiba wari sabane se brom धारदी वारी साबै से ताकतनि गाइनि वारी साबै लोना उपि वेलकम तवे बट यस वारी सानबगे एजेंडा दो करी नोन थेजलुरगति अदवाइ दु खोइदौ सिकपा वाखल जरांग नानबा अदुगा तंगदु लेता दबसगी मरक्तैदा अमुके न पोथाबम खंगन दब हापसन बिबि वापम दुने बरु गुन तबिरे से डिमांड हाइ ताइ पेन दबसिंग करी सिंग हेंगलपगी मम्मी म तारक से अदवाइ दुनो ओइ दैनो चिनो द प्रमाण प्लीज अहान बद असेंगबदी मसि कैनोने खोइदा लैरिसी एसेंबली मुथप नते
suspended animation never thamisi aduna masida sida lubom leiri di suspended animation je kuina thamganu hai je Supreme Court na SR Bomai gi case sida just mapan na hire leram nat assembly dissolve tawba ma tawge ha gana fresh mandate lawba ma suspended animation kuina thamganu je rider oina piyo akhoi sida kari gino suspended animation ji 6 month hele 6 month amaga sangdoe adai February March side 6 month among pharani adu oiga di karino sane ji lila ji kaino ji ko pakhale di kaino kanda president rules la ani la kanda hoya arrest in taw makha gi di yor ka dosi karam article mayam suspension thami yorane article 3 ji is suspension article 3 di natab article 3 makha da provision yori bako hayeng ko state tu gai ga haraga di state assembly gi consent ma yawdaga di bu ha consent ma ti VIEW bu pirakanda bill puthokadoi state reorganize tawbusi Telangana tawriba Kashmir tawriba si adu pone bako adu su in suspension ni aduna president rule si leba kuma kai tu gai bagi di yam phaba rule ne bako mase koi khangadabani aduna sida signary si akoi si president rule di haraga PR di president rule haibani rule lu yaw da ko ba ta de ko president ng rule du yaw da o jala adu myam signary ngai oire si ko premises amadani ko na haisi the president rule thami dugi ma de ko hanjan harakanda state government not carry on its function in accordance with the provision of constitution haibani adu elegerabani what ne haisi adagi amana India gi constitution akoi constitution ha so constitution India so ha masida triangle ani yawre masi triangle ni sa ko yembe triangle amale adana koi gi drug ki sa gi kano si na Bermuda ase kari triangle ko sa sineba golden triangle sineba nataba triangle ani ngo yawri golden triangle ani ma constitution yawri ba sigi premise ne ina haje dosi han ma golden triangle na kaino hakanda 355 ne 356 ne aduga 365 ne si triangle lam ne so yeng bi oren yum da constitution phaktu ga aina constitution phaktu tadi yaro haise leba ngak po si constitution ngak to ne 355 ne 356 ne 365 ahum ji yeng bada sab mana ba close hum yang ne kari course no hakanda state government not carry on its function in accordance with the provision of constitution adu da neba tawri posi lila se du neba ngasai 355 da su state government si thabak tawdre in accordance with the provision of constitution kai da makta action aggression inter disturbance maram oiduna and union government gi duty oire hai neba 355 sina action kai ke tawgi duty neba ari 365 ta na center na piba direction mayam si state government laudra mina state government is not carry on its function according with the provision of constitution and 350 adu neba and three triangle ni aduna takpati whether is a PR whether is state government popular government ma si constitution matung thabak tawbo si changeba adu constitution thabak tawbo tawda si ye ate ka yeng biro no ama khag yeng biro triangle lamaga lari ki triangle is kai ka da fundamental right among the triangle mi yaw article 14 ne 19 ne 21 si triangle ne 14 mathak da lerani 19 21 si golden triangle ni fundamental right among the yawjaba si asuke mati maroi masina IR coil ho against akoi gi state of Tamil Nadu 2007 da just mapan held tawri si triangle su thukai ba di any case da adu Manipur da di si triangle si di triangle bu to khro na triangle gi matu no mu phangdam na khoi article 14 state shall not deny any person equality before law equal protection law within the territory India kadai article 14 no phangi si singa tamga tonga tong lu lebi type chalai ri hoji nadro aswai da le terrorist mem jagoi sare no ka bi te hoji puti no me kaptraga su intention to strike terror in the mind of people is yawin adu kai action law pote lambi cha ja pote som de lambi cha le khul cha payati wari bo si malai adagi di article 19 sida 6 freedom chakpagi freedom si yawi freedom of speech expression wari bo ba right to form association union cooperative society adi right to assemble peacefully without arms adi freedom to movement throughout territory India freedom to reside any part of India to take up any profession any occupation si yawi never si me am ta phangde khuji adu ni freedom of movement jang sai gi highway protection act erang to khro article 19 gi part amane adu khoi phangdrebani adu karai gi government si in accordance with the provision of constitution kai to no adagi di amu phangde mam lawri article 21 sini bera si akoi di hing ne si mi ngata ni akoi lai life si di wrongful confinement koi restraint ko restraint haga di you have right to move in a particular direction but you are not allowed aduna right to restraint ko sina akoi is wrongful confinement we cannot move beyond circumscribed limit
She can do our card and one hinder, other wrongful confinement with Tamisi. I think Doctor Mataka of the Bara Ayo and another than Torishi. And I could put she in come with young Park Taraba, modern form of concentration came women and queen ladies. Sigipone, Article 21. No person shall deprive of his life and personal liberty except according to procedure established by law. I see. And I come with the secret triangles is your question the Kai. I don't know, Kai is the fundamental question hit already who is running the government. Who is running the government? See, popular government, they are answerable to the people now. And the PRCD, they are not answerable to people now. Popular government, they are answerable to the MLA, Mantri, answerable to the assembly. And assembly is answerable to the people now. Accountable to the people, the Lord, Hayang Laga, Boki Bikani, doing other Yadaga people. You are not right to rule us. Nang thau pha tau de suti tha do ki aduna ji democratic principle the republican form of government principle ne basi the PRC not accountable they are not answerable to people see ruled by executive order ne basi executive na rule to po ne basi and see hit to the federalism the republican form of government the law hit to po ne bako and masi di kuina thamba je sum da ako sina kuina sum thamba ga di mara tar kha do ba adu ni mayamna je suspended animation Liberiba MLA Sina Pin the Coloma, civil society law do mine. He thumbed the claim to kind of connery. See, a woman money and come out a woman madu, a do a cool not about Katan Hen Onjelaga, Pullaga. I humble suggested the Moina. This is our leader. This is a consensus. Can answer Mariatan, I could leader in a must export a wide jet poero, she leader in a putoga, I could hanging not a hunky popular government installed of you. Can constitution that as a bomina very clear, Rameso Pasada very clear, suspended animation the Queen of Tangano, Sarkas Semangambagi, Nangonda, Port Legadi, Sarkas Semangro and Yauri Hibanida. Yawin Adu Potus at Yawin people the Miam people some Naraka that go popular government, Nakpa, Namdre Harakan, the PR Lakiba. Piana di ngak ngami bra heavy question tholokan da di question mayam thole heavy ngamdrabanina upai lete ba sida sangu du ngamdram handura popular government ong pibam changi ba kaino popular government da pibam changi heavy rinko series of meeting ham dipang to kuba center ki representative sing tawrakan da aduga even then kno UPF aduga ban civil society organization sing sing series of meeting but without any conclusive end to the amat the yauki the Bible time ruin. Adu Karigumaka center they should claim the community aniki representatives in Wadi Chanaba, Dugamaru in a peaceful yam candy sugar of North Pierama. Layanabagi Honabadu Leptrish and Tagi Makati Habini Maruina. Lord public key a quickie representatives in the pen the wagi timing your abra your bra have to the Handak Katada Moina Pondora Kiba, Koigi, Moigi, Tongan, Burden Ching, Akoi Sigi MLA Mana, Maming Panjagi, MLA Ramesorna, Mana television, Pong Kiba, television, the phone of the man Harisi, Karigumba, Sarkar, shame the Taragadi, BJP position, a public Uigado Monday, next election, the Havasi Masana Haiki. Okay. Aduna. Haibadi Chingnabasi, Luinamakta, MLA Singsida, Masamasagi, MLA Habasi, politician, MLA Karibasi, Musi MLA Kana, Nabagi Potsi by Amaleva. Adagi, Hanagi, former chief minister, Wasiki governors, the Nasagi put me up the Laksaki, Laksadringa, Mamang the Inatam Janingisi, Mana Hagibsi, Akogi, Miyangi, Lawum, Miyangi Kolau, the Miyangi Kanotawum, Tabak Heidi. Direct Karianic Yamna decision, emergency decision, low Miang Wavatam, the Husiki, Lowum Drena Kaibagi indication of a peak here. That very wrong idea, can I say, Aina Mata area do Chum the Badinati systems in a Chatara, even systems, the Chum the Badi, Nati, you know, the Akogi Sanabida. Akoi side Canada di MLA Mim Chatlu, Minister Mim Chatlu, the Gi Akoi Mi Parker di Chatlu Kolu, Haibagi Port Ama culture Mayam Chong the Legraga, Madugi, culture do Akoi Kunimaki Lutung, the Changba, the Mina, Lake Port Ama Leba. Adubu, Akoina political science Namapamatam. I did how the government works, I would say. How the legislatures functions, legislatures, what are the duties of the legislatures? What is the duties of the chief ministers? What are the duty of the bureaucrats officers? The bureaucrats official or DC do MLA natraga minister na chana na bahina akogi Torban Kaibada
ꯃꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯕꯟ ꯈꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯎꯕꯗ ꯁꯥꯎꯕꯨꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯊꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯦꯟꯕꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯎꯏ are this the duty of a legislature adagi MLA na magi cheng chak yen ba khot pa da interfere to ba adagi mi gi keno da mayam amada mi gi awa police na mi pha ba da madu da interfere to ba mi keno to ba mayam ama oi ma MLA ni na representative ni na magi side ta magi du karino hang ba khot pa as per the law chathari bra khothari bra hai ba na ching ba gi niyom mayam da chathari bra na hang bu du di makoi gi mathau bi oi ba yai to ba da bu makhoi na du gi thabak sing du da ising yen ba samom yen ba adagi chachini yen ba adu these are not the function of the legislature are meant to make laws khoi gi policy program for sim dana tawena haibane ko policy program for sim dana semgat laga lebak si gi chakhot na ba mai kai da khoi gi semi ba potuna mu kamai tawni if moidi keno nate not every elected MLAs are akhoi moigi qualifications qualified in all subject ko aduna there are akhoi gi ngasagi bureaucrats officer lairi adagi mayam ama lairi qualified oiba scholar mayam lairi moigi official staff mayam huge sum of pay salary paid tawduna thammi staff mayam lairi neba lairi ba singsina their main duty is to implement the idea of the legislature plus to advise the policy of the legislature that government haitare government adugi keno du da function du da la akanda makhoi gi tawgadaba thok macha cha tawgadaba sing du ka tawroi da makha da kumdhara kanda tawra abanina adai area du da akhoi gi system je moina tawri bu du na chumma boi khandana akhoi da hujik lawrakpada akhoi hujik kholau ta dre adagi akhoi na keno tawbuda ngamdre kari miyam gi mateng pangba ngamdre kai se miyam mateng pangba sibu MLA gi mathorane miyam gi in a sense miyam gi matau mateng pangba haibadi miyam sina wari basigi mateng pangba da mana paisa yelaga natragana karigumba order khara thoga natraga tika piraga natragana kano decision karigumba khara magi discretionary the lawraga tawba thabak tubu madu proper akhoi popular natragana a very wonderful government amani na haigadraba adu nateva policy adu riko tang thasa to si kai ro harakan da maroina executive hai siga maroina aduga government haiba kandara miyam na khanba democracy ki yam phajaba saklon si lenga si miyam na khanba miu chingdu paira ka doni lenga ka hai ni executive hai ni executive ka citizen gi tainabam chidani lengak ana leido se aduga maruina miyam gi thabakta kharana effective hairpa kanda public representative sing legislators sing maruina assembly gi yang pakanda aduga parliament gi yang kanda MP sing kari sing chigi swai role sing se ado swai de in khanja bada rinko different opinion legadan khale ai mak taw haining ba se maruina miyam sina penjabase mana thaga chakiba dugi mirep sing sida achauba thajabam lei samna har kanda bot thadaba natraga thadadu duna amane aduga ai chigi representative hairap kanda thadababu oiro thadabidabu oiro mayam singna chena thajabam lei hek lakpada mabu lakrati hana khanjaba arumbam lei doinina adwagi potu da aira sum khanbada yausalludrasu yabraina hairakpadu de income kitang majau mande that very perception is the wrong perception of a democratic form of government aina hajarina sini they have every right to koi legislation semba adagi participation da kasu kai time bro habisina participation da kasu kai the very idea ma koi da lutong da changiba asma na tradi tawya koi da chini yen ba somom yen ba tawba sing se moina tawgadabani adagi lambi khaba khotpa koilas thaba se MLA na thagadabrana thaba yengbudi lakpu yai na bro if thaba maroina quality control to ribra kai du yengbu dum lakpu yai MLA any citizen of the country can go have a good watch of that adu quality yaudri hargadi citizen ama haira kanda kon ta haije ba barup son thung tu puyo sumar thacho ge ma tu citizen ama haiba kanda lekai amda area am de koilas thare citizen ama oina lekai du gi mi amon individually to kanda yengu kanda nang kari orige ke bo hang sing kari sing lakpa sai aduga maroina constituency du gi
represent tawriba adugumba MLA duna honorable MLA duna changagadi income da adugumai question mayam tholok tabai adu ai du rongmani madugi perception political leader madugi perception duna ne ba koi gi system si da kai rai se citizen duna mana complain to da kola sari ba mi du khano hai ba na te ni there are proper platform to complain ko koi gi se PWD na thawai na pithari pot to the quality yaw de na khan taragadi if he feel that adugi potu yaw de na koina complain to do see there are authority moina law du makhut payu hai ba na te ba aina haining ba poti sigumba leiriba pot sing tawgada ba thabak sing si tawraktaba masi kauthongna rokumba toba adagi masi maru oina su masi akhoi gi election si kana bu hona bada magi participation ju yaw na ba hona bada system si chalai ba yaraktaba oiram su yai tawbadadi democratic form of government dadi it should neither be an identity politics ka samnaroi dabani vote lepasiga aduga religion politics ka samnaroi dabani community politics ka tawroi dabani haibadi laikai dugi chawkhatna ba aina laikai sigi mi khomna na ba haina tawrei ba dagi aigi jati khomna na ba haina tawrei ba adagi tangkhul gi khomna ba tawrei ba maitai pangal gi ade paite gi mar gi ade mau gi mathang aigi vote bank semna ba ga tawrei ba pot sing se these are all democratic ki akhoi gi magi antithesis nga kana sajaba masak sagon do oide